Assalamu alaikum. Haray mi hiwri kem fop sakitane yewtere nde. Mi wona weltiɗo fes, mi wona few weltiɗo. Haray non kon woni moninilam. Ko mi yiyata kon jama ona komanta piji ko tawata do aka komantede. Mi ƴettay ɗo konngol mi fewtina ɗo e Mamady Doumbouya, mi fewtina ɗo e responsable ɓe IEFDG ɓen fo, mi fewtina noon kadi ancien ɓe ɓen kadi ka RPG Arc-en-Ciel. Mi fewtina noon taw profita encore d'abord une fois mi hiwro ɗo monsieur Alpha Kolla Balde président du MAD on. Donc haray mi hiwrike on, mi weltanike on, mi yi message moɗon on ko haɗi mi joina ɗo message moɗon on ko parce que ka public ni. Donc haray mi weltike message moɗon ka privé ko jaabi ɗon kon yewtereji ni. Haray mi weltanike on kadi du'a on, kadi mi nani du'a on yo Allah jaabin du'a on monsieur Alpha Kolla Balde président du MAD. Donc haray mi weltanike moƴƴa ko wakkilago la victoire est déjà proche. Donc mi fewtay ɗo mi yewta Kirikou Kake, mi torike on noon ono wonɓe lan sivude identifié Kirikou Kake ka nder live ɗo fi Allah mi jeeji on wata on aru ton daron live on jentoɗo ɗe lan kadi hakkille ko mi yewta ko identifié ande lan Kirikou Kake kale commentaire ji ɗo fi Allah. Gonno mi fala fewtinande mo ɗo, mi fewtina kadi noon Mamady Doumbouya, mi fewtina noon kadi responsable ɓe ka IFDG fiyo ɓe watta moƴƴa hiila ko wona kon waɗede ni géopolitique wona ɗo waɗede on ɗo ni. Andi jama o hari no concentré ni min ko minni kon miɗa andi Mamady Doumbouya yani few ɓe ala laawi ɗiɗi wallahi mi wondiri Allah Mamady Doumbouya yani few hande ni ko ɓe wondo ni ɓeɗanotako kono jama on ala famude jonno minen miɗen faala yo gueɗe on lannu heña woɓɓe no arde ataka min ndara fi signalugol men min ko ɓen non hande kadi moni hiltanade ɗo hande kadi wona Mamady par ce que miɗa andi Mamady hande nini komin fewndi ɗo min tun kanko tun miɗa andi Mamady Doumbouya yani anduɓe ɓen noon no andi anduɓe ɓen noon géopolitique et transition man ya wonno yaade nini haray ɗi nomination ji ɗi wonno hiidi ɗo fo ɗiɗi wonno ɗi propagande ji ɗi wonno hiidi ɗo fo hewti kadi daro few majji wallahi billahi mo wondiri Allah ɗiɗo ɗi lannay won koko lannuɗi ni déjà anduɓe ɓen noon no andi. Kono mi fewtina ɗo no mi wi'iri noon kadi fuɗɗorde live am minni Kirikou Kake mi yewtaymo ɗo mi yiɗo yewtere nde o yewti nde o fewtini Alaji Sellu, nde o fewtini responsable e nde o fewtini Jamala Guéné o en pleine de campagne de vulgarisation de la nouvelle constitution mo ɓe engagé ɗo on par ce que ɗum ɗo metti Mamady ha feƴƴiti kero Mamady nini no fala e jaɓutude ngal oto ngal okkonomo yeeyital ngal fino ɓe ɓira campagne maɓɓe ɗi no marsira kono ɓayo anda fi ɗum noon yimɓe joɗɗiɗo tun andi yimɓe no wadde politique ko hoore leydi to mais ɓe anda ko ɗum woni politique ɓe wonno hiiɗi ɗo andi Kirikou Kake ɓe ko RPG wonno ɓe iwi RPG ɓe ari FDG ɓe ari toon kadi ɓe yeeyi kadi ɗa ɓe no mari yewtereji ɓe wowli guineɓe gono toon jooma leydi hay woɓɓe maɓɓe wowlali taw hay e fus joni noon ɓay kamɓe ɓe wowlitike ɓe wowlitade kadi tata bon onni ɓe wowlude yoɓe deƴƴu yoɓe ferme kundule maɓɓe ɗen few ferme kundule maɓɓe ɗen fewten ɗo e Mamady Doumbouya. Tu sais que tu as pris le pouvoir en 5 septembre 2021, tu as prêté serment, tu dis que ni lui ni toi ni aucun membre de CNRD ni aucun membre de CNT ne se porterait candidat aux élections organisées pour le retour à l'ordre constitutionnel. Encore, tu avais dit que tu feras tout pour éviter les erreurs du passé. Tu nous as promis devant la Cour suprême, devant la communauté internationale, devant la CEDEAO. Tu dis tu feras tout pour éviter les erreurs du passé. Maintenant, là où nous sommes actuellement, tu as confisqué le pouvoir. Et encore, tu nous avais promis que tu ne confisqueras jamais le pouvoir. Maintenant, là où, dans ce que nous sommes, dans la situation dans ce que nous sommes actuellement, tout le monde sait. Regarde la pluie, la forte pluie qui est en train de faire... Excusez-moi, je suis occupé. Il ne faut pas m'appeler, je suis en plein live. Autant non dans le live. En famille, on a dit on serment madon. A jabali respecte des paroles ma hay e hunde ko fewndiden ɗo hande Jamala Guéné fop ɓittike Jamala Guéné fo lanni sonjade hande yiɗa jooɗi ɗo e confisque pouvoir ko billahi mi wondiri e Allah jama on hi haynoto en katere c'est la tort au grand jour. C'est la terre au grand jour. O officier jo prometi en jama fo no jodi joni non wonɓe ɓen tako manko o huɗinoɓe inni kamɓe ɓe wonay sacrifice c'est à dire ɓe famale politique kono wonno yarirre ɓe wuɗike kanko Mamady ɓeni ɓe respecta e parole ji maɓɓe ɗin article 45 65 yes ton 55 joni noon ɓey ɓe waɗali ɗum noon no woodi kadi no ɓe wonɓe mo jokkude ɗo Kirikou Kake wi'unoɓe kamɓe ɓe wondi kamɓe ɓe wonay sacrifice
contre troisième mandat monsieur Alpha Condé on hande ko ɓe woni autour de Mamadi Doumbouya ko ɓe woni fewjande mo mbiɗa yiide ɗo Ceerno Ba ɓe fof maɓɓe o conseil ji maɓɓe ɓe yimɓe jofoɓe layfuɓe jaasuɓe ha ko jasere hatti ɓen no jooɗi ɗo hande e innugol Mamadi o président o candidat kala ko yiiɗon no waɗede hande ka leydi meɗen ɗo mi fewtinayi nden yewtere e maɓɓe kala mi fewtinayi taw e jamala guinen fop ko fewdiɗen ɗo mi wondiri e Allah kala jokkuɗo Mamadi o situation mo wonde e muɗum ɗo o nisano yayi ɗum par ce que o daroyto o fillitoto o waɗoye ko ɓe waɗi kon fop muɗum milliard ji no détournede ni et andi ko feƴƴi kon du dernier en date fonds état de 700 milliards de francs guinéens évaporés à la direction générale des douanes et 1000 milliards de francs guinéens disparus entre évaporés à la direction générale des douanes. On parle aussi de 4 à 6 tonnes d'or disparus entre le caveau de la Banque centrale et Dubaï. Ɗum non fop moɗum haala ka fimɓe inni or yiɗi artira ko fenade o yiɗo ɓe faala sansude mbuɗi meɗen ni ɓe wattadi sili ma ɓe wattadi France CFA ko minete jamala guine on hande ko fewdeɗen ɗo ɓay tum mi wola noon patron ɓe waton walle mbuɗi moɗon ka banque jaltine mbuɗi moɗon ni modi sori ala ko wolali CIFD ala ɓe wolali min ala mo mi woldale maɓɓe ton mi inni immoɗe ɗon mi sitay ɗo inde patron ɓe buyi ko tawata mbuɗi maɓɓe hande kamɓe ɓe maapi wollimɓe to milliard to banque centrale ɓe nde ɓe hammi yangol ɗum ɓe inna ko 5 millions ɓe mari yaltingol donc o hoore noon ɗi mbuɗi ɗi ɓe walli ɗum fof ɓe wawata dartade CNRD ɓe wawata hullitade fi CNRD to laamu ngu ko wawata ngu dartade ko si jama fof immike woɓɓe tun ko joɗotoɗa sengo renda ɗon inna ɗon yahay négociida e maɓɓe fino ɓe hettiram ɗum wawata marsude immoɗe darata en ɓe wonɓe takko Mamadi Doumbouya ko ɓe wonno takko Alpha Condé ko ɓe wonno takko Dadis ko ɓe wonno inude jama on yoɓe président o candidat si Allah dandu si ɗo si waɗi pan kiri ku kake fu ɓe ɗoga ɓe arta ɓawo opposition ɓenna min wolano Mamadi wato président wato waɗi ɗum ɗo hara ko fenande fu Mamadi Doumbouya no o anda ko woni muɗum kon simo anduno ko woni muɗum kon o andata o respecte no parole makko o respecte no parole transition Lansana Kouyaté en ari ɗo ɓe organiser élection ɓe politique ɓe fop maɓɓe Sékou Ba Konaté ɓe fop maɓɓe ɓe ari ɗo ɓe organiser élection ɓe politique Mamadi Doumbouya si ari ɗo sikkiɗo kanko simandu 2040 vision koko wona ineɗo ɗo 2040 ko kamɓe gollata ɗum hara ɓe sikki fenande wallahi mi wondi ɓeɓe wonno hiide ɗo mi fewtine kadi yewterne responsable waton comment fewɗi scandale ji koye pey koye woni koye yaltude ɗo wowla ɗo o non de ra leppiɓe o non den pays ɓeɓe anda ko ɓe juuɗe ɗo hoore beldila ɓe hiɓe juuɗe ɗo hoore beldila ɓe kono minata no wiye DG et président Cellou Dalein le silence est la meilleure façon de répondre à un imbécile wote ɓe jaaba koye hin koye layi foye ɓe yimɓe ɗo koɓe batti Alaji Sellu ɓe jalbi koɓe batti Alaji Sellu ɓe jam ɓe woni himɓe sina ɗum ɓe ko ñoogue ɓe waɗan eɗo andi padre yaltinomo kanko Alpha Condé yaltino kum pay kum ko wonno yiɗi ɗo kum kikala on ɗo c'est pas un petit c'est un vieux donc jaman fof mandi ɗum no hande yiɗen jooɗi ɗo yiɗen sutena arɗo o yiɗen sutena arɗo leydi ndi lanni yoore ndiyam lanni yoolade ka leydi meɗen donc ko minnata jamala guina yoɓe mifiyo moƴƴa e ɓe yimɓe wonɓe takko Mamadi Doumbouya mi wondi kala jokkuɗo Mamadi Doumbouya je dis bien kala jokkuɗo Mamadi Doumbouya wallahi o innata wanda erreur ji feƴƴuɗi ɓay noon mi yiiɗo yewtere mi ƴetta ɗo pause mi yiiɗo yewtere ko tawata goɗɗo maɓɓe ton mo dinguirayi mi yiiɗo o ɓarindike ɓay noon o ɓarindike min kadi mi ɓarindo ɗo fiyo faamu moƴƴa par ce que mi wolata inde makko ɗo mais ɓay mi yiimo ɗo mi wo ko madi ka konno mi yii yewtere nde o ɓarindi nden no e yewtere nde mi addana nden ɗo ɓay kanje ɗiɗi hiɗe nandi lutodiral fus ala e majje min kadi mi ɓangenay ɗo min kadi mi mokko ɓay o mokkike kanko madi ka mi fewtinay ɗo hunde wotere o wi ɗo kanko e Kirikou Kake bonnaniɓe ɗo ko tawata yewtere nde o waɗi nden ɗo envers IFDG e responsable makko ɓen kanko par ce que mo yiɗi critique gol o yiɗa critiquede haray yoɓe andu yoɓe yeggutu ereji feƴƴuɗi ɗin few si ɓe inniɗo ɓe memmintina ɗo haala so inniɗo o mokkotoɗo Alaji Sellu darike o wallimo walli leydi meɗen ndi haray ko kañum no Mamadi Alaji Sellu waɗi erreur kono o servi leydi meɗen ndi kono Mamadi Doumbouya kadi waɗi erreur kono mo servude leydi meɗen ndi donc kala arɗo wawata wadde erreur wawata servude leydi men ronka wadde erreur jonnon ko on sengo ɗon ɓe woni yaldude muɗum e yiɗo otoje koni ambulance ji hedde ko biyato koni yowalade ko tawta ko ndiyam wonɗe naɓude e yii ɗum ɗon fof e yii hakkude laabe
pita dalaba e illa on gon no tajjiri ɗon ni hande kadi wonnoɓe gaɗa wawata lumbirde gaɗa wonnoɓe gani wawata lumbirde gaɗa on ɗum fof muɗum yiɗi suuti on yi autoroute wona ngal waɗede entre Kankan Kurusa Conakry on yi ngal autoroute wona ngal waɗede ɗum jama on ala famude politique CNRD on ɓe on yariri ɗum fof spot stoppama ni par ce que mbuɗi ɗi lanni o yi kadi ko fe'i kon ɗo hakkunde Dinguiraye e Biskirima na ɓe yeytuno ɗon laawgo ko 75 km alors que noon laawgo ko goudron wanga ko duwanonga yaade ha Leeru min yi ko ɓe darni ngal ɗon laawgo ko honto ngol darna ko tawata ko gila Dinguiraye ha Biskirima joni o yi ɗon conseiller de Mamadi Doumbouya ɓe ƴettuno ɗon engagement ɓe innino ɓe yi ɓe signoyi toon piiji ɓe waɗi toon birkije ɓe monti ɗo piiji penaleji maɓɓe ko ɓe hoɓɓi kon e nder ndi leydi meɗen ko Allah wallan non tun hande joni ɗiɗo fou projet ji non stoppa hakkude Kubiya yarugo hedde Kema Yawo ɓe tawi no waɗa no signa mbuɗi mum